Paska tahun B, dadon panambazangan. Tuhu na po damisa tabituar toko datadaw bay no. Nga espiritu do kaposizon di kinaingan. Espiritu tabituana po nga ikadudu po di iglesia. Iko tulan papatunod do kaposizon ompisampu bandi. Paingizon ni kinaingan ido toko. Tupat patumbazan toko di sido damagi di espiritu daw.
Idngan ditama, om ditana, om di spiritu tabitua. Amen. I gracia di Tuhan Yesus Kristus datako, om iko ginaban kiningan, om iko pisan di spiritu tabitua. Miampay no Diosu sa viavi. Om yampay kasundukan. Tapi na ngabi, kano mga kundo doso, ngabi datako, om popotonda na di datako sandi do mamalamay di katapatan tahom lati tabitua. Mga kunso, day di kiningan tabakas. Om day Diosu ay tapinay ngabi. Donak pamidaw so koso. Id pamusaban ngabi ko. Om id bos ngabi ko. Iduno inayman ko. Om iduno iaw ko ng ngasan damimang. Maza dahasa ko. Maza dahasa ko. Maza dahasa ko tagazokozo. Itinopogi namakin siyan zo di Mary. Iobitwa pointi hombus hahangay. Sa biyabi ditasab om sang tingabi. Om Yesu tapinay ngabi. Do sumambayang montok dugo day di Tuhan kiningan datako. Kikosyanan na dadi datako i kiningan tabakas mumohyong dodoso ngabi datako o magavit datako day koposizon sa lajul. Amen. Tuhan kosyanay no. Tuhan kosyanay no. Kristus kosyanay no. Kristus kosyanay no. Tuhan kosyanay no. Tuhan kosyanay no. Kobontugan doy di kinoy ngan di takawas kozo. Om tiba basan doy tuhun ngabi tanga basi. Ko gigino doy tanah mga sonsi koya. Monong tuaw gigina si koya. Sumambang si koya, mambantuk si koya. Manak si koya, loko ponong koko wada. Nabi montok pontukan tagaso. Tuhan kinoyan, Raja poin surga poin kinoyan. Tuhan Yesus Kristus anak-anak tontoy soon. Tuhan kinoyan domba di kinoyan. Anak kita mah mengiru kodi dosa ngabiri pemaguna. Kosianay doi dagat. Mengiru kodi dosa ngabiri pemaguna. Toy po sambayang sa. Pinoi kabodoi abananan ditama. Kosianay doi dagat.
Ano sumambayang kanangay ko zono do makinongo do kapakinsyanan nga bidagay oy Tuhan moy do isikoy i otumbasan do i mamamasi di tinaw tuhuno po nga miyampay diyaw i kabontugan no. Kapyuman na da miyaga di na batos di sido gisom di kapupuson di pamagunan i kotindapan daw paintindoy paingamong dagay. Imamamasi o mamulinta miyampay diyaw, idi kapisan de Espiritu tabitwa, kinoyngan montok so hihinaid ay so papupuson. Amen. Pambasan, mantad ko'y man ngavi, di apostol ngavi. Insan daw, miningkakat ipita, do mabos, do'y di tapinay ngavi, kuang hobi, atus duhungopod tuhun, itinimungan di. Oy tapinay ngavi, ina po suat, do buk tabitwa, nga mo siti tuhukon, iidnombo, Espiritu tabitwa, minabos maza di David, do papoyho, paguho, kokomoy di katutukon di Judas, ituminak daw sandi, sabagi, popopatunod, do'y di tuhon ngavi, minamagakom di Jesus, di kapongo, do sabagi sanguhon do tokow, tototapot, do minagi diti kaladya do tokow. Idbuk na hosaw kapazan ngavi, nobos iti. Patumbazay o sanguhon suvay, do sumavohi di kaladya di sido. Mositi di pogi, do mamihito ko, do sanguhon, nakampay do tokow, do idsavyavi, timpu, do duminot ituhan Jesus, do manampagunan sa ngavyan do tokow, sanguhon, nakampay do tokow, do mantad no po di timpu, di ontok, minamodsu idyon, gisom itadaw, do nongoy painsabato isido, do mantad do tokow, kano di isido, do kumaladya, miyampay do tokow, do sabagi sanguhon sasi, do'y kinatungagan isido. Kapapatak podongan do dufo tuhun, pakipihian, Joseph, Inoyhan, do Barabas, ikingan, paganakan, do Justus, Matias, suminambayang Izyeho, oy Tuhan, kabasa ko do ginavo, do patitikid tuhun, tudukay sikoy na pogi, do tombo di tiduvo, do napihino, do sumavohi di tikaladya, kapabalan, izinadaan di Judas, do mugad, do itizanon daw, paintanto. Dadi minanimput izyeho, do montok diyoho, do Matias, nasimput, pinaswat isido, sa bahagi sanguhon, di opod duvo, apostol. Ibos di Tuhan. Nakatuidong no, di Tuhan, iti kon ladya daw, id surga. Oy kaduduvo ko, panak no, do kapanong katahuanan, do'y di Tuhan, oy savyavi, zo, o zo no, ingan tabitwa di sido. Oy kaduduvo ko,
Panakno, do ko po ng katawadan, doy di Tuhan, kadano hivay po, isa viavi balakat daw. Tumiaga diho, tavan ngavi, do avakas akavas, doid savat, di tana, ingkanogi, o binakas, do ko ginavan di sido, damontok di ongonok di sido. Miaga sinodu, do ko hisaon, damantad di kotonobon, ingkano sinodu, painsaduan di sido, do doso ngavi, do tokow. Nakatuwidong no di Tuhan, itikon ladya daw id surga. Ino po, kapamulintan di sido, nga mamulinta dahit sa viavi. Panakno, do ko po ng katahwadan, do'y di Tuhan, oy sa viavi, tasab di sido, avakas id kuasa, manuhok di bos daw. Pambasan, mantad disuat kaysa di Sancti John. Oy tuhon ngavi ko ginavan ko, tu guminavo kozo dotoko ikinaingan. Izotoko nga apatut nogi do mogigi ginavo. Ay so i tongosanguhon do noko kikito po di kinaingan. Nga nung mogigi ginavo toko no po nangku nga mison ikinaingan idotoko. Ko ginavan no po disido nga painggonop idotoko. Kanu toko mangiho do paingizon toko idisido. Paingizon isido idotoko. Tu patumbazan toko disido magi di spiritu daw. Izikoy sondi ono kakito sumasi izikoy do pinogad di tama itanak daw do sabagi mamamasi do pamagunan. Nung isay nopo monaymo do i Jesus nopo nga itanak do kinaingan nga magigizon o kinaingan idisido, isido id kinaingan. Izikoy sondi nakoyho, poisonon sa ikotumbasan sa do id ko ginavan, do kinaingan kumadagay sondi. Kinaingan no po nga ko ginavan, isay no po imogigizon id ko ginavan, nga magigizon id kinaingan. Ikinaingan mogigizon idisido. Ibos di Tuhan.
Di Tuhan miampai Yesus. Pembahasan manta diabal tavasi tabitua sinuat di John. Pabuntugan di diaw ay Tuhan. Tumininga i Jesus do minintong dait surga om minobos. Oy tama tabitua. Pati hambusono i nakatak no ngavi day dogo do otopot doy dingano. Moy do isoda isiho miaga dito. Ontok di kakalzo po do miampay diho. Pinati hambus ko i nakatak no ngavi dogo do otopot doy dingano. Tinamangan ko isiho aiso tongosanguhun do natagak. Nga iino sanguhun i minomihi do atagak. Ino po nga manuhok dibuk tongabitwa. Nga bayno, mikot zo de diaw, do namot po doid pamagunan, boson ko nga vi iti. Moy do kapunang kibagi zo no di koso, di konsikan ko, miyampay diho do poimpono. Pinohambus ko day diho ibos no, nabazatan diho o pamagunan. Tuokon ko pamagunan o sangano diho. Miyaga na gidogo, tuokon ko pamagunan o sangano. Okon ko makinsian zo diaw do mangidu diho mantad pamagunan. Nga do mangumohig diho mantad di sanguhun tala. Okon ko pamagunan o sangano diho. Miyaga na gidogo, tuokon ko pamagunan o sangano. Bituahono isiho, do idi katapatan. Bos nuno po nga katapatan. Tu pinogad so diaw doid pamagunan, do pinogad ko nagisiho doid pamagunan. Sabab dihono, do bituahan ko o dogo sondi. Moy do isiho nga, bituahan no gida doid katapatan. Iabal tabasi di Tuhan. Kazan di diaw ay Tuhan sa Jesus Kristus. Tapi na ko nga vi. Nung utoko ibos takiningan itino. Itema da toko tanaw bay no. Espiritu do kaposizon di kinaingan. Muntok dago sandi tapi na ko nga vi. Ono ikagazat do ginabo ko. Songyan do nakongaw ibos tabituan itino. Kinaingan no po nga ko ginavan. Isay no po, magigizon di kiningan, nga magigizon kiningan. Kiningan, magigizon disido. God is love, and anyone who lives in love, lives in God, and God lives in Him. Teko malazu, Allah adalah cinta kasih, dan barang siapa tetap berada dalam cinta kasih, dia tetap berada dalam Allah dan Allah dalam dia. Jadi pionitan, teka perhubungan, relationship, pamit pisan, doid ko ginavan, ikandak, teka hizab di kiningan, umatay sa isa datako. Omuntok sabab na diti, kinadadizan di sida datuhun, minatay sida, nakatungag sida, aminin sabat sida kuma ditama daw. Moy dokoy ho, kopyuman toko iti ko ginavan. Mizon miyampay ditama, ditanak, di spiritu tabitwa. Jadi may toko pamusavay, ano iti kamazon no, mogi gizon, tayo remain, berada. Nung lotion toko, tapi na ko ngabi. Magigizon.
Mizon it iso tempat. Taiko miampai do tuhun ngabi. Taiko miampai do tinimungan ngabi. Nagita pinay ko ngabi. Daiti toko panambazangan. Remain. Gisom i do abalakatan toko. Amazon final blessing. Miampai nagi do paganakan. Sundong po tu kiba dati day hosadu. Nagi i nakahantoy. Winners. Teko i nakamanang. Pointimpon isidodo po'y manang. Remain standing. Nadi montok do toko tapinay ko ngabi. Ingko toko do kano do tumimpon. Teko pointimpon. Tamoy mo id kinaingan. Ano kadisang ti John id pambasahan kaduvo inongaw takaw ditino. Nung isay no po manay mo do i Jesus no po i Jesus no po nga i tanak na kinaingan nga mogigison o kinaingan id isido isido id kinaingan. Jadi mega kozo do ohan asanang do kakikitanay toko. Masanang do boson toko. Ongaw toko tapinay ko ngabi. Katapi okon ko boson toko na po iti. Kinungon toko na po iti. Nga kapanaw. Teko practical dayho da. Kapanaw ano i gompizon ginabon do toko diti. Nadi ingkuwa toko do tumay mo idi kinaingan. Iso pambitanan kumada toko tapinay ko ngabi. Ipambasan ko iso kay man ngabi di apostol ngabi. Papayho da toko do ingkuwa itutumanod di Jesus. Binuan di pita. Do suminambayang minamihi do ganti di Judas. Isay napihi na po nga i Matayas. Id nagi kapayhan diti tapinay ko ngabi. Miga din na boss ko diti no. Paingkuwa takaw da tamay mo. Paintimpon teko tumimpon id kinaingan. Nga maza no. Do pionitan teko porhubungan takaw. Tamay mo kumadisido. Maza no. Do sambayang do tikid tadaw. Dari isay na po, imunay mo di kinaingan nga apasi. Kano do ka po ng posizan? Miga dinongaw toko ipambasan ontok di kinain sabatan di Tuhan kumina dahil surga ascension. Dadi sa mono nung intangan toko id kaposizan do toko datikid tadaw. Agumo ikan takan, teko otoguvang toko datikid tadaw. Habi na kozo, nung intangan takaw ipasayhi da takaw. Ano patakon da pamagunan. Agumo ikagazat da takaw. Dadid nung takaw avakas. Mazano da parhubungan takaw. Pionitan takaw, sambayang takaw. Makituhong takaw da kiningan, mimang da ahong takaw. Atu takaw, ohivan takaw da minamangun. Miyaga nakozo isa otyon to. Teka po ang bitanan montok na toko. Kuwasa do pinuavangan. Teko agumo pa isusubay. Material, balang-balang. Technology. Dadi nung iso focus do toko. Maza no do sambayang. Ingko toko do papavakas, ikatumbasan toko, may do tamoy mo toko da. Do mi iso, miyampay di kinaingan. Na dito pinay ko ngabi, ino, sambayang, magawit do toko, do idpisan, kasatuan toko, miyampay do kinaingan. Sa mono, ito pinay ko ngabi,
aw takaw kataboy, aw takaw katan. Agumo ipakinuan na takaw, ihizab na takaw, katapi nung aw takaw tabazan, mazaid sambayang. Ingkuwa takaw da, katay mo di grasya, ipatakon ni kiningan kumanda takaw. Tamoy mo kinangon o kiningan, ano ipakinuan na takaw, isambayang na takaw. Espiritu tabitwa mo nang tudok na takaw tamoy mo. Itino, sabab daw, id kapasadian na takaw. Dahil kaniman, tayo ko id sambayang kalamazan do Pentecost Sunday. Tumazan so da nakatimpun takaw na da novena si Zam Tadaw. Na di Espiritu tabitwa, magawit da takaw, mangumuhing da takaw, manantudok da takaw. Ina da, tamoy mo do tamangan takaw, maza no, isambayang da takaw da tikid tadaw. Ada takaw at agakan do kahansanan. Tamoy mo takaw da, humansan, kumanikiningan. Na dito pinay ko ngabi, tadaw minggu bayna nagi, kapiandat nagi, o duvo kalamazan. Kaysa na po nga, World Communication Sunday. Tadaw, ano akabos ito ko. Kapasunudan dati, World Communication Sunday, himo nga padam himo taon na. Dadi tema, come and see, datang dan lihat, ikot intong no. Jadi itino iso o kapagahapan dato ko kuma dato ko tapinay ko ngabi. Mika di Jesus minagahap makikiiya di sido dato minanud di sido. Nagi iso o kapanang katahwadan dato ko kuma di journalist tay kamununwat da ambal ngabi nung intangan ko kozo kitutang toko mentok diho bos do kapanang katahwadan kumadiho sabab abal teka ikapabalan nuno pinaswat diho koiho toko alatian toko ogumo abal dahil pamagunan ay handa toko maza no diti no journalist teka manunwat abal. Nadi iziho abingintong, abinguwat, abing kinongaw. Okon kono po manunwat da abal, magano da gambal ngabi. Nagi santab di paingamong do kumpulan diti. Nadi iso ok panang katahwadan datakaw kumandiho sabab no kabaranian diho da humabus magium da abal montok no do tayhan datakaw sharing isiho abal montok datakaw nadi tumihambus takaw do sumambayang montok diho nagi kumaduvo na po nga tadaw da makikiiya kon ka makikiiya tay ko tadaw do mangingiya ngavi Teachers Day itadaw bay no kapanang katahwadan takaw nagi kumadiho sabab no do ikabahan pinabagi diho kumada takaw kumada tanak ngavi da takaw agaza takaw kibado tayhan kabahan da takaw moy da koyho takaw ano iantakan da pasayhi da pamagunan da takaw kibada tindakan da takaw miyampay da mamaguna di kabahan natay mo mantad da mangingiya ngabi da takaw nadi isa nagi ako pa ng katahwadan kumadiho montok no panggilan diho sa bagi da mangingiya nadi ito pinay ko ngabi sabi sa takaw nagap na sabi takaw kiba do kapagahapan do takaw da dumadi do saksi do katapatan. Jadi
maza no do kalamazan toko diti kanono humabos toko mintong toko kabagi toko da ono itayhan da toko hobinokozo iabal tabasi i nabalajalan da toko i napiumanan da toko nagi i kososyan da toko sandi moy do kabagi kumadabokon kapapavakas na da i katumbasan ngabi da toko sa ngabian nadi kanono kumatakaw dahit midya da ay karistia diti tay mo takaw ikiningan sabab ikiningan itamoy mo da miyampay da takaw manampasi da takaw mungin bago da takaw hobinokozo i kapasizan da takaw da tikid tadaw. Bingkakatoko kanono invaguvay i katumbazan tako tumbazan so iso kiningan itama tawakas mononodo do taban tana do savyavi kanunu akito au akito tumbazan so iso Tuhan Jesus Kristus itanak tantoison nanak di kiningan nanak di tama dapaguhu sa biyabi umol kiningan mantad kiningan tanabaw mantad tanabaw kiningan totopot mantad kiningan totopot nanak okon ko tinodo sampimyon si miyampay di tama maza disido o sa biyabi donatodo montok datakaw tuhod ngabi montok kapamasuzan datakaw suminandot isido mantad surga maza de spiritu tapitwa nadadi tuhon day di hahangay Mary nadadi datuhon montok sabab datakaw do nakapapak id salib do idsibo di Pontius Pilate noon doso isido do kapatazon nahobong tuminungag vago ontok di tadaw kumotahu id katanudan miyampay di buk do tongobitwa minsabat isido do id surga pinoikaw do idi abananan di tama mikot may vagong isidaw id kabontugan damambisala di sangimpasi nangapatay kapamalintan daw ay may kapupuson tumbazan so idi spiritu tapitwa i Tuhan i mananak na kapasizon imuso mantad di tama di tanak i miyampay di tama di tanak do sambaon bontugon may inokabos masa di profetang abim tumbasan so with iso eklesia tapitwa Katolik apostolik mga kunso do iso kapodsuan montok di kapohyangan do dosong abim mandadandad so dedi mga patay di kaposizon di pamagunan do mikot. Amen. Samonu ohivan toko do sumambayang i Jesus do okonopo ko montok di apostol ngabi daw nga montok nagi datuhon ngabi i adadi do atumbazan disido mantad do kapangyaan di apostol ngabi mantad no do nakoy hatoko do paingusod i datoko i Kristus maza di spiritu daw kanono sampuvo datoko o sambayang datoko nanamot datoko sumimba oy Tuhan panuono o ginavoza oy Tuhan panuono o ginavoza sabagi databang ngavi di Kristus toy mo nadadagay itanggungan do papaintahang di katapatan kaginavan
do kinaingan kuma idvinon. Kanono sumambayang dari Tuhan. Oi Tuhan, panuono o ginavosa. Da katama si kainada do manong kiuva do kanunungavi id ka posison modern id kabahingkang do ning kokoton katutukon tinu do tuhun. Kanono sumambayang dari Tuhan. O ginavosa. Do osikap noda otuhuk isambayang di Jesus, do osompu i otumbazan ngavi i disido. Kanono sumambayang dari Tuhan. Oi Tuhan, panuono o ginavosa. Montok di tuhun ngavi di nauzazang mantadamin dioho sabab no do pisangadan. Kanono sumambayang dari Tuhan. Oi Tuhan, panuono o ginavosa. Montok do paganakan ngavi di kadumak do kaukatan pitong kizadan sabab no do aiso pilotian. Kanono sumambayang dari Tuhan. Oi Tuhan, panuono o ginavosa. Sumambayang toko montok dioho i sumakit miampai telua COVID podom sizam do maza do sakadai do kutul ngavi dioho nos ngavi paganakan kinauvangan ngavi dioho do ovid noda izioho do id kebosian do dumwapus dititimpu do kesusan. Kanono sumambayang dari Tuhan. Oi Tuhan, panuono o ginavosa. Kanono mikot dari Sangti Maria tina do toko makiano disdo do manampung do toko kuma ditanak do sido i Tuhan do toko Jesus miampai sumambayang. Ave Maria, no penuh do gracia, miampai diau ikinaingan, obitua ko itanga de savia bitondu, obitua ituba di tinanu Jesus. Sancti Maria, tina di kinaingan, pokisianay sikoy tutuhun ngavi momimi doso, dobabay no omontok jam, dokpatason sa. Amen. Oi Ama, pahombuson dagay iti pokin sianan nga bidagay, in kopisan miampay sembayang di tanakno. Panuono do kaunsikan o ginavosa, mantad no do patutun sikoy diaw. Imvaguvay sikoy no, id spiritu do katapatan, onway sikoy no do hongon di ohingkang do mimang di kalajano, ginavo di kikotumbazan do papaso, idingano. Mazadi Kristus Tuhan sa. Amen.
kuasa Roh Bostu ada di daiti Rotinan om saalu Montok kuno dagai Sundung au songko kapadan Mohu bukan iti Ngapa takon sadia witi Ngabinita aku Dina bopo musaba Matakon dia ngabi Mantat kobian di Maria May doridos lagay Oy amado taaso Toy motitak tagay Itiloti om anggun Ipohubukon sa Nyampai kuasa Bostu ada di daiti Rotinan om saanu Montok kuno dagai Azo kono Tuhan kiningan dosa biya bibinangun, tumaza nakobosyan nakotoy mo si kay diloti takon sa diyaw. Tuwa di tanah, om kaladya dohongon nga bida tinaw tuhun. Dumadimay iti montok dagay di loti do koposison. Azo kono Tuhan kiningan dosa biya bibinangun, tumaza nakobosyan nakotoy mo si koy dihing anggur takon sa diyaw. Tuwa di gubas anggur om kaladya dohongon nga binotinaw tuhun. Dumadimay iti ditinumon do kosundubanan sa. Imang sambayang ay tapinay ngabi, nakahubukan ko am Diyos ngabi, at tayo mo na dali di kiningan, itama tabakas. Toimon Dumoro ang sandaw, galing andaw. Montok obosyan da tako, ombi obosyan da sa gabi, Iglesia kabituada. Tayo mo ay Tuhan isambayang ngabi, di ongohi numyampay di tak ngabi kahubukan. Namaza di tikay man ngabi da kapatakan sondi, umipantay sa kanada di kabontugan da surga. Maza di Kristus Tuhan sa. Amen. I Tuhan miyampay di Yesu, Omyampay di sinduban, poin sa bato o ginabo ngabi di Yesu. poin sa baton nga binagay di. Kano manak, da ka pa ng katahuadan ngabi, dahil di Tuhan kiningan datoko. Otuhid na iti. Totoo tapot, do katunod o motuhid iti kalajasa o kapamasisan sa. Tamoy mo om idambono po damanak diyaw, do ka pa ng katahuadan ngabi, oy Tuhan tama tabitwa. Kiningan tabakas ko sa aiso kapupuson, maza ni Kristus Tuhan sa. Tu kapongo ikinatungagan daw, pain isido do minintahang. Dahil sa biyabi di makikiiya daw,
nobit papain sabat daid surga do sangingintong isiho do di zon toko na da di sido do magi ngabi di ko kininganan daw. Iti na pogi, nahinguban miyampaikan dasan do Paska, patitikid tana, patitikid tuhun do umunsikaw kozo id kazano. Ipakwas sa ngabi pain surga, miyampay tinimungan ngabi doon tasab, pumazo sa ngabian, di hozo kapazan, au miho pupusan do kabontugan no, namaso mangazo isiho. Ototopot obitwa ko oy Tuhan, itobut do sa biabi ko bituahan. Itinopogi, do di zono do obitwa ititak ngabi, sumambayang sikoy. Maza do paposondot di spiritu no do itingabi, miaga bohobo umato. Moy do adadida itingabi, do montok dagay, di tinan omza di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk ditimpu dan iman potobuso isido, nasaga ko sa do suminuang daid ko dasan daw. Nagano isido do loti, minanak do kapanong katahwa dan ngabi. Minangakib di pinapatak di mo kikiya ngabi daw mos bos. Onuo iti savyabi ko pangakan na diti. Tu itino itinan ko. Ipatakon may montok Diyosu. Idlahan miyagadi untuk napongaw imakan min susadap. Nano di sila isasaban insan po daminanak dok po ng katahuwadan ngabi. Pinatak di sila ide di makikiiya ngabi daw mos bos. Onuo iti sa biyabiko, ang panginom naman taditi, tu itino isasaban di sako. Isa di batos kababago ay sa kapupuson, ipatungwan may montok di azu montok tagumo. Montok di kapakyangan do sa ngabi. May no iti daid kandaman dogo. Ikatapatan tahom lati do katumbazan. Itinapogi, domasos kay mamalamay di kandaman di kinapatazon kinatungagan daw. Patakon sa diyaw, oy Tuhan, ilaw ti dak posisyon misasaban dak pamasizan. Manak dak panang katahuadan ngabi, do nigitan sa kay diyaw, dak padan day do bangano, manampuan day diyaw. Ahudo ko sa isikoy das sumambayang, damagi day ditinanom sa di Kristus,
patimong skenadadid iso, maza de Espiritu tabitwa. Andamo oy Tuhan Eklesiano, poin tongkop id patatongkop di pemagunan. Amabito na susido di kepenuhan datahwad sa kaday. Songovian miyampay Francis Pope dagay, John Bishop dagay, Savia di Father ngavi. Andamo nagi ito pinay ngavi dagay, inungokodop idi kahansanan di kotungagan, Savia inapatay id kosyanan no. Toy mo na isiho din inavaw de vos no. Kosyanay dagay Savia sumambayang sikoy, gamiyampay di hahangay tobitwa Mary tinadakiningan. Sancti Joseph Sabado sido, miyampay di apostle tong bitwa. Savia Sancti nakapapon siko diawit po pus di umulan ngavi. Anus Canada di kabosyan do dumadi do sampai tumungkus ngavi di kaposisyon sa lajul mangazo mambantog diaw maza di tanakno Jesus Christus. Maza disido yampay disido idisido oy kinaingan tama tabakas idi kapisan di Espiritu tabitwa Savia kabantugan kapantangan nga diyaw no. Montok sohihinay aiso papupuson. Amen. Dani panu di mamamasi naug mazadak pangyaan pa yung kinaingan katamazikoy damabos. Pagkabasa sikoy oy Tuhan sumambayang sikoy damantan poti tikid talat katahuad no damanak do pibabasan ita daw nga bidagay dumazadi sa kaday do kosyanan no pagkabasa sikoy no datumoy mo damantan doso umpayin tampasi mantad sa biyabi kasusan ginabo dumaso sikoy poingandad di kahansanan no bitwahan di kay katan di mamamasiza Jesus Christus. Oy Tuhan Jesus Kristus iminobos na di apostol nga bino. Pibabasan timponon ko diyaso. Pibabasan ko takon ko diyaso. Kada intong de dosong nga vidagay, nga di katumbasan de eklesia no. Katahuad no damanak da sido da pibabasan pisan katanudan miyampay hisab no. Imamamasi mamalinta montok so hihinaid aiso kapupuson. Amen. Ipibabasan di Tuhan miyampay Diyoso tamay mo. Miyampay si Tuhan. Ano magitatak di tanda do pibabasan. Pinoy nga, mo ginugo
pembangunan Posianai jagai Oi domba berikutnya Kehidupan Indonesia tapi di pembangunan Onai sikoi domi babasa Intangai I dompa kiningan, intangai isido I mangidudi doso ngawi di pemagunan. Obi tuano I sontop oho de dimakan min susodop di domba. Kan apatut ko dan sumusud itaku. Bos napo ibos mingasan mai kadodo bo. Itinanam sa di Kristus kapagabit na dada toko dan kapos zon selajul.
sisiko mantan ngavido kalahatan otumbasan nagai pokyotono do kepadan di do tumanunya itino tinatu ang saku kadang Oi modo sabi ariko Songyano otoy mono ko iti I Kristus ang sotokong isoli I Kristus ang sotokong isoli Ano sumambayang kinungo zikoy oy kiningan mamamasi dagay anuais kay no do kahansanan do mazaditi mistrium nga bitobitwa. Doy hono i do ogonop i ditinan di song eklesia onunu i nokoykot no do antakan i di Kristus huguan di do sido.
Imamama siya mamalinta, montok so hihinaid, ay so kapupuson. Amen. Mikaw ko po danamot, ay tabinay ko ngavi. Muntok na pipiyo kapayhan, doon panambazangan. Ina po semina kapambalakatan do pisa sa van. Ipon julonda do ontok kaapadamhimo tadawuhan konom. Nga kahuntan po. Gisom kiva kapayhan do kotulan kalaja pinatanto. Teko SOP do kavavago. Ahansan do opayhan iti kumadi sontob nung kolegista ngavi do mampazat do seminaryo. Omingka nagi ko kamoy do katimungan do prayer meeting. Ikanjulon tok koduvang pramvahu tadawuhan kohimo. Do kahuntan padi gisom kiva kapayhan do kotulan kalaja. Pinatanto do kavavago. Montok kapayhan, idsaviavi misa tabitua, itia panambazangan no po nga pakavasaon no monoy mo, do iso pitahuno o kampazatan, tumanod do gontob ginumu kompos di, idnombo, do dayti no po di id panambazangan do takaw, nga tohungatus himongopod tuhuno, o pakavasaon na mampazat. Mantad na didiho da unsubon na tabinay ngavi, do makiligista, hobi paguhod at sisikap. Ino po di imikot tutulus, nga mozo do piyo po o tikon da noho. Ay so do kinasimbano do kasambutan pa sakay kulita, id panambazangan da St. Michael Pinampang. Panimungan tahod kaduvo na po Domingo Bayno nga aw bogizon. Painggonop da po tadon it upis the mission. Kapiandot Domingo kapibahasan sampamagunan. Taiko World Communication Sunday. Amihian na po panimungan tahod ko taho nga montok do Committee Balajalan. Montok kapayhan subay o kitoded website the parish. Ingkakano kapayhan, kanaw savya miming kakat o mag-iaampot da sumambayang di Sancti Joseph. Otobian gugumompi di mananobos, sabo di hahangay tabitua Mary. Doy diyaw pinata ikiningan, itanak tantoison daw. Doy diyaw pinahansan di Mary, ikutumbasan daw. Nyampay diyaw nadadi i Kristus datuhun. Tabitwa Joseph, doy dagay panogi, ikitanay diyaw sandi do songhun tama. Ang obito sikay doy lahan posisyon. Kenway sikay no da grasya, pabinsyanan sinyo. Umahikay sikoy mantad pati tikid talat. Amen. I Tuhan miyampay diyasu. I kiningan tabakas ko sa mambalakat na dahil diyasu. Itama, omitanak, de Espiritu tabitwa. Ugad no, pabalo no, iabal tabasi di Tuhan. Patawaran kay kinainan. Angay tatakas, oy